ntabwo gishobotse ariko rero ukuntu ari cyiza kuko Imana ukazara ni ikibuga cy'indege nyine ibaba we uri cyiza wakintuwe ariko mu ndebere ndandambara mutinga message ureke kugira kana ugira ku defo zo gusoma message zidafatika nawe moderator yanjye yabaye expired ntukagire ntukasome message uzireka navuze izina gusa sinayisoma Karma uri mwiza shisho you so cute but you are not my type. What's your type? You Karma ngo amazi birashira. Yeah, I'm not lying. Ariko afite n'amenyo meza kibuga cy'indege. Uyu mwana ni mwiza cyane, ni mwiza from ni kizima imbere n'inyuma. Ntango kirakara, ni mwiza. Imbere simpizeye. We yadamwizeye cyari bwiza. She's cute. Umukundana n'abakanishi. We puki amuzi wayenza by'umuntu ikintu ntagikore buri gisigaje nuko nzakumboroka. Iyo ngusabye gufungura kamera ntuyifungure biri mu bintu binkorogosho. Mbega inzara. Flo, thank you. We puki. Karamizwa umuhini. Tukinyera nakubwira waje kuri kamera. Si wowe mubi. Ese wigira gutyo uri na mubi? Uri he? Ndano atagaragara nicyo kibazo. Ego funga ibere nyamuneka. Ndizane turebera ata ntacyo bitwaye. None ko ryonsa abagabo. Atagaragara fada. Uri he sheri? Bari kunsukura. Ibyo nakubwiye no hasi bahibike. Ibyo nakubwiye byose ubimbabarire. Uri mwiza. Thank you. Nigeze ngutuka? Wanutse umaje kunuka inshuro nk'eshatu. Ni kabano wabikoze singi. Sinjya ntukana puki nubizi. Ntugafata ibya kabano ngo ubindundeho. Reka gwadva. Reka banshinje ibintu byawe byose ubu n'ibitutsi byo byose babinkoreye. Urumva. Fata ibintu byose byakozwe na kabano ntabwo ari nge. Yego. Uretse gato. Nta kibazo shiri niyo niryo ryamanuka account yo niza kuboroka ntabwo ari nge. Ufite imyaka ingahe? 19. 20 ariko da kuko urumva mfite birthday ejo bundi ya 20. Ngiye kubaza ikibazo kandi mbabarira nsubize. Watakaje ubusugi ufite imyaka ingahe? Yes. Kibazo koko. Ni ibintu byoroshye ni ikihe kuri kwese mwabaye muti. Ni iki kitangaje ma? Bibaye vuba pe. Oh yes. Byari nyine 16. Oya nka nyine muri no mwaka. Rikoze ndakubujije. Muri mwaka nibwo baguze. Ariko se kabano wagira kumvangira. Niko. Muri uyu mwaka nibwo babujyanye barabutwaye. Nibwo babutwaye. Baba we. Yebo felicitation congratulations kabisa. Congratulations. Nyine. Oh my god. Ukunda babaye. Oya kubabara ariko nyine wabaye nose ntibyakuryaga biryoshye. Birya. Ariko nyine byari biryoshyemo. Nzabyumva mbikoze nka kabiri wenda. Dore mama wawe nguye hano kuri pano ndapfuye. Ibyo wumvishe nibyo muri iyi minsi yakoze ibintu by'abantu bakuru. Ibaze mama nyumvishe. Nanazi ngo ntabizi. Abyazi. Gazi mutapinge. Mutapinge nurese ntiwitonda. Urakitonda shushu uritonda kuba barakusiza hagatoye
none se yarazi ngo abyaye umukobwa niba bizamushimisha niyo kugira urakaza mu isi y'ibisazi. Ako fada hagati aho ndakwikundira. Nose niba nkunda kutampaye ubwo busugi ukajya kubutagaguza. Ave. Wabuhaye nde? Namuhaye nde? Umuntu nyine. Ariko munza muri umuntu bita sit down ndamushaka bro. Sit down umuntu w'umutara mu byatari umusa. Niwe wakurigasuye. Niwe wakurigasuye. Murakundana se? Inde. Murakundana cyangwa yagombaga kugufasha kuri iyo serivisi gusa? Yagombaga kumfasha. Yo, uri single? Nako nagombaga kumufasha njye. Kumufasha gute? Kumufasha nyine byashakaga nase ngubwire ngo iki koko. Wese ntabishakaga? Wabwani amaherezo. Wowe ntabyo washakaga? Njyewe se sa amaherezo n'undi y'inzira kari mu rugo. None bwazabikore to. So waravuze ati n'ubundi reka mbikore. Ngira ikintu cyagushimishije muri biriya bintu n'ikintu cyakubangamiye. Wenda nzabikora ku wanjye. Ngo? Ariko byarashimishije ku ruhande rumwe n'isi byakwaho. Byarambabaje ku ruhande rumwe. Urundi nyine ntangiye. Nzabihumva wanjye. Ari ukugupfumura hariya no kugupfumura izuru ni cyo cyari kigoye kurusha ahandi. Network zawe nimbi. Reka nigaruke. Ufite network mbi byatanje. Mwana muto. Nahantu ndi hubwo nubwo hari gusa neza pe wati nkavanaho kamera koko. Vanaho kamera nta kindi kugufatamo. Vanaho kamera, funga kamera. Niko mwiza. Ndahantu hasi nabi dada. Anyivane. Go mutinga na mic mwiza we. We official Temari. Oui. We no kuri kamera. Sorry. Umuki? But where? Mwiza. Uganda. Arame. Bite shusho. Uyu bamwita besto baby. Baby vayo ngurebe. Mbwira shiri, bite mbwira. Wisanze gute kuri iyi mihanda? Yewe. Kindi kibita official washyizeho kamera ukaraga kunsakuriza. Mbwira. Hano kuri TikTok se cyangwa mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ni gute wisanze gutyo kuri reka nkubaze. Iyo urebye imikurire yawe n'umuvuduko nuko wabona gisi nuko isi iri kuguhinduka wumva umeze ute? Kamanze vuga ni karashika. Ndagaruka. Ndapfuye. Yesu. Unyise karashika. Hai, ndavugira hirya urabatweretse ikibuno bagira ngo turya amabyi. Uramubona ari hasi. We best baby fungura kamera yawe. Bite sheri. Ibyiza bite. Meze neza utuye he? Kigali. Kora iki? Kora iki? Ndacuruza. Uruzi iki? Amaide. N'ibigambo, amagambo. Ucuruza urugambo. Ndagukunze. Wowe ucuruza ikigambo. Kirunguka cyane rwose.
urugambo rutangira ngahe? Biterwa na weight. Umuntu yapima ku biro? N'umuntu urugero nka Kabano na twamucuruza ngahe? Kabano namubabarira twamuca nkangahe? ahubwo ntabwo narucuruza abakiriya bari kubaza ngo ukorera ntabwo urwawe nk'urwanjye rero umuntu wabonye ifoto yawe nayigura nka 5 by'amadolari. Harimo n'igitsina ariko oya nje nshaka ifoto gusa niyo nagira ibintu bitatu igitsina kandi ngifite ngavana kano kantu mwereke kanda karanshyize hasi karampininze gakandeho ubundi nkore ukuntu tubigenza. Send this gift. Yeah, do it. Ubundi nkore ukuntu tubigenza. Nuzi ko tutashiraho coins. Nubizi. I don't know how people put on those coins. Yo bamaye nanjye gift back. I don't know how to charge for coins, to recharge. None se bira 5 uzatanga kwifoto yanjye yakora? Cash. Wona ushaka umuntu uzamuha cash ntabwo nzamuha gutuma urugambo uzifutama urugambo nkeneye uzarwishurira yego ngaye abanje kumva urugambo nshaka ndumva I'm listening urugambo Rwanda genda nkorere iperereza ku bamisi bose undebera abacimyeyo n'abataracimyeyo. Do it. Sit down. Bro, this person is sit down. Shall me thank him? Sit down. Ni uri umukobwa, God bless you. Kandi uri n'umuhungu, God bless you. Thank you so much. Thank you kabisa. Komeza nkorere utwo tuntu. Aha, Brown ndagukubiye ngo no kuri kamera. Come on camera. Urumva? So no kuvuga ngo ucuruza urugambo. Ndahantu yijimye. So uyu mwana ni igitego joro washyana we uri he aya masaha nturi mu rugo? Nagiye ahantu gushakisha amaronko amaramuko. Ndapfuye. Urafaya ryari? Tujyategereje ngo abakire basoze ibyo batangije. Urafaya okay. Wanyorereje nimero? Inde njyewe? Nisonye kutambwiye WhatsApp yawe nayikuyohereza gute? Cyeka mba nyohereza muri nuza hano kuri account hano. Oya byihorere. Ntago uzi kujya muri DM. Nyine muri DM ngiye ndikubwira DM ya TikTok. Yeah. Iyo kuri iyi ngiyi Godfather cyangwa indiriho akabari. Aho kubera hafi. Kanyikore hano. Fakutazantereta. Aha, ndi ingumba. Warigenje. Wow. Ndi ikiremba nawe wiyisiye. Tugaruke ku mucuruzi w'urugambo. None se shusho umucuruzi w'urugambo nyohereza nimero yawe we nani? Takunsha amafaranga y'urugambo. So radio wakoreye wigize kuba umunyamakuru? Kandi muri ukorera radio? Play Power FM. Kora mu rurimi? Indimi zombi, Kinyarwanda n'Icyongereza. Wow. Wavukiye Uganda, wakuriye Uganda? Navukiye Uganda nkurira inaha. Wow. You're so pretty. Thank you. Ako ngiye kugura ifoto yawe.
kanyikwereke kandi uzayibona mu mihanda. Ufite ifoto ya Godfather ndayigura 5,000. wayibonye Don't worry, I'm gonna get the real picture. Wowe aho ngaho. Ifoto nyayo ngiye kuyibona. So when you get my picture, what are you gonna do? That's enough. Oh yes. I'll pay for it. I'll pay. Ninjiza icyo nzayikoresha. Okay. Thought you like me. Yeah. How old are And a you? lot of people need it. Ifoto yawe ihenze. Best baby. Ariko se nkubu bushita. We best baby waje kuri kamera cyangwa gutumura. No, so why you need my picture though? Ko nta kintu uzasaba. Irwinyongera. Ro cyangwa ireke. Kandebe kabano ngo ntabwo uri moderator. Wapi yabaye expired. Turakana biti simbi keza hasi. Ishura mbere nyiguhe sha. Uri hehe ni wohe? Umuntu bitongo anti-gasukomedi. Ariko ibaze kuba uri mubi warangiza ukanambuza amahoro. Ufite iminwa mibi wa mwana we. Ariko man. Ukuri ufite iminwa mibi sinkubeshya. Yebura fungura mic yawe nguserereze. Ariko